Бүгінгі біздің маек Апас Жұмағылыш жөнінде. Апас Жұмағылыш деген өкөбіз әзір бүгінгі күнде аға ини дейбіз. Bir тоғандай болып қалдық та. Бұл әме, бұл Аламедин районынан Чүйден. Бұл крупный партийный политический работник, профессор. Мен болсам Гөлдің арбашынан. Доктормын, ушыл разный мындай положение намназға қарабай, өкөз кейіншерек бір тоғын болып кетті. Емістерді сұрау болады, қандайша бір тоғын болып қалдыңар. Мен бай жаш уақытта бұл кішіне тап-тақыр таныш емеспін. Бай доктор болып, жаңынан доктор болуынан кейін өсе баштағанда депутат болып қалымда 74 жылдарда болса керек. Анда бұл кіші Совет министрдің председателі екен. Танымайым, тап-тақыр танымайым. Кез-кеземе жинал шанамынадан салам болчу. Ана маған бірінші жаққаны бұл кішін. Парламентте азыр деле баяғы жетекшілер парламенттің алдында жылына бір жолы отчет беріп жүрбейді. Іштеген іш жөнді. Ошонда мен таң қалғаным, ошы кіші 3-4 саат трибунада тұрып, республика разный депутаттар, разный райондан, айылдан келгендер. Любой вопрос задавайте деді. Республика чоң әлі, қанша район, қанша село бар. Ушында чадағыштар, любой вопрос задавайте. Ушуған тоқтосыз жооп беріп атты. А мен ойлап, бірінші көрішім, бұл жөнелі бол жолда айтып атыва. Қантип білет бұнды. Кейін мұндай байқаштырып көрсем, точно. Республиканың 5 қолдай біледі екен. Ошонда мен бірінші жол бұған айтқам, бірінші Қырғызстанда энциклопедист шөгіш екен деп. Андан кейінгі случай бауыреке, азырқы бейші атқан бауыреке, ұлттық хирургы бар орып бүтіп қалды. Бүтіп қалғанда, ошол сессияны кәрді айтып қалды, Мамбет Мамакевич. Строителер жетішпей етеді. Мындай материальный жағынан дағы иналап атады. Уж сіздің лекционный залыңызды бір жылға қалтыралышы деді. Ана мен қандып жоқ деп айтым, шоңғышы. Мейліңіз дедім. Бір жыл өтті, мен мындайды ұнытпайым да тап-тақыр. Bir yıl öttü, tım tırsı iştigi yok. Bir yıldan 20 minut ötkönden keyin anan sessiyaga çıkıp durup ben eskerttim de. Apas Жұмағылыш, biz обещали. Bir yıldayın salıp berem dep. Desem tım tırs eş yok bolğan jok. Bolbay kalgan eken dep men kişine kaygırıp kettim ele. Erteң menen erте geldim de. Men endi maksam жүрбейм, bu 70 yıl Kızmatқа причинасы жоқ, 1 minut кешігіп көрген емеспін. Ертең менен обязательно 1,5 saat, 1 saat мұрын келем мен. Ушу ертең мен ерте келсем эле экскаватор трактордун үйүнө болот, чуркап чыксам ошо лекционный зал болчу жерде экскаватор фундаментин казып аттыр. Мына ошо экинчи. Ушунчалык ыраазы болдум. Мындай решительный, моментально bir түндүн ичинде bu kaçan raspberjeni verdi bilip taң қалып, ушундай разы болып қалдым да. Анан üçüncü жол болгондо бул здание бүттү. Бүтүп кирдик, киргенен мен директор болуп калдым бул хирургияга. Маған жаңы Волга машина берди. Жап-жаңы машина берди, шопыр менен. Ой, артына отуруп какайып, зыңкайып калдым. Анан жүрүп баратканда ошо бир жеринен машина сучайт этет, тык-тык-тык этип эле. Анан шопырдан сурадым, "Бу что такое? Жаңы машина почти где что-то стучит" деп. Ал шопыр айтты, "Мен биринчи күнү билгем, барып гараждан барып билдим" дейт. "Билсем бул жаңы машина келгенде эле аварияга попадайт экен" дейт. Анан ошоң болбой калса керек дейт. Анан менде тормоз башынан жок да. Дагы Апас Жұмағылыш коридорден сессия убагында келгем, Апас Жұмағылыш. Машинаңызга барлыгына рахмат, бирок жаңы эле жакшы машина экен, бирок стучайт этет экен дедим. Десем эле, бул эми башынан характерин мында байкап калдым. Арык чырай, зыңкыйган киши экен, вообще күлгөнүн редко күлөт да. Анан ошол жерден сразу
Uprav delasını o şerdenle momentalni benim gözüm çıkardı, çıkırdı. Çıkırıp durup etti. İşke çıkıp Mehmet Mamakayız. Minip жүрген maşinenizi bu kişiye bergin. Bu kişinin maşinesi sen al dedi. Oşan koyup basıp gitti. Atigi uprav delası düşünbeyle turup kaldı. Emne olup gitti. Ben ayttım, şunu ayttım. Hadi bu kişinin aytkanı biz sakın жүріңіз. Dep maşinesini görsetti. Pazarlısı alınız mı? Dep. Bırak bir sebep bireyiniz. Siz kafa olsanız dedi. Melin dedim. Geçe biz 6 capcanı şavereli aldık dedi. Adır 6 oten vazada durar, tapta vazada. Baraba şunu görölü dedi. Eğer sizge jaksı şunu alınız, bolmasa buna bu maşine sizdiki dedi. Makul dep barsam capcanı 6 şavereli. O elin ayı maşinenin gelecek. Bir şaverelerinden o şaverelerin çetinin bürünen binip gelip köp yıl şunu minbedim okumuş da. Onun şunu öyle momentleri geldiğinden kiyinçilik davırcalı gezdiği ayıttı. Mehmet Mamakayız. Hemen de giyin yaş yetip kalsa gerek meni ki siz personal pensiyaya vaktiniz ötkün. Gelseniz biz ötközüp koyalım dedi. Ana ötközді. Anlayın davır özü düştü. Правительствен düşüp işlep kaldı. Çıngırşıp degen bolup kaldı da председатель. Uş akademiyaga men akademik kulü ötüp attım ele bir dokument neправильно olup kalıp çıngırşıp kol koyuş kere şu gelsem apas şumal 10 çaktı kişi priyomda kütüp oturuştur. En baya salamız jaksı. Sıra deleş apas. Mehmet Bey siz girip çıkınız. Biz girsek biz 1 saatte oturup kalarız. Dedi kütü. Oy rahmat da pasmanı girip gittim. Bir elemenet kol koyup çağa kaldım. Ana ne uşunday momentler arıdayım benim başıma sıktalıp kaldı. Boşa adamın muamelesinin jakşılığını unutkan kişi bul akmakta. Oşondan muamelemiz jakşı olup gitti. Anlayın düştü biraz iştegendeyin egemenlik bulunur. İşenim bulup ikinci yol president bulup oldu. Andan keyin şu Moskvada, Rusya'da bizim pasol bolup жүрдü. Andan Germanya'da da pasol bolup жүрдü. Uşu kayışı yerde işlemesin, uşunçalık cüz içerip tak işlegen adam ekende. Bu главный jönökoyçuluğu, adam kerçiliği. Oşanta oturup keyinçilik bayağı jiyinalış bolağı, böyle tarjest bolağı, bir konok sonoktan şöyle bir-birimizge ve kırgızlar aytıp ka yıldızı gelişip kaldı. Öközse yıldız gelişip kaldı. En bu iş menden 8 yaş küçük. Adır 88'e çıktı da. Onun şu kep kılıp oturunan ököz bir tuğan bolalı dep kaldı. Ben ayttım, men ağa olup bilen sizim olup. Oşo kol karmaşan hazır bir tuğan dayarız. Emi, Mavra kiyineme geroyluk talpadı mı? Bu abdan nakta emgek menen. Özünün işlegen işi, Kırgız eline jasagan jakşılık üçün, oşon üçün en tuğraldı da, bu şey çağılıp olmak bolçu, bu ançam jalpı Kırgız elinin kağlası bolçu. Bunu keyinçerek, bana bizim prezidentimiz Telemorun'dan bilse gerek. Uşu emgeklerin жүрген turganın barını eski alıp, en tuğra verip koydu da, berdi. Bugan el uşunçalık kuvanışta boldu da. Hem ötken воскресенье Frunze restoranda şanat miçayt etti. Hem anda murunku çok istegen eski druziyalı bu murun sonmen büt barlığı boldu. Uşunçalık jakşı öttü, скромный. Hem uşunda dağı, meni kak ağa katarın. Boştalışı men boştap verdim. Ayağında bata vergen dağı. Ayağına şeyin çıdadım, men boşun çikileri oturup. Anan o şerinden bata verirden murun, bu deputatlarında bir toğun çıkırıptır. Köpçülüğü jankı bütün Kırgızstan degenden madım arıptan tart, masali uşlar barken babanıp da jüret, men köpten beri göröle gelem murunkularım bar. Ananca Yıldız Yoldaşova degen uşlar süyledi de.
Эми повод болуп калды. Жылдыз сүйлөдү. Мен ар дайым президентке замечание менен тескери сүйлөчү элем деди. Бу жолу президентке чоң рахмат. Апас Жумалчы герой берди. Мен ошону кармай калдым да. Анан бата бергенде айттым, вообще Бауреки Жылдыз мен бир жакшы көргөн карындаштарымдын бири. Bizde dedim, benim baykaşımcı как Улукман аке врач қатарында көптен бері байқам, біздің арамызда tildi kızlarımız, ballarımız var. Кейбіріне мен айтып жүрем, senin tilingдің құрыштығы менің ıskaliplimen құрыш болып барады. Мокот кичине. Андай құрыш tilдер кейбір кішілерге жақпайды деп мен ескертім. Анан ошол жылдызда айттым, оңолчу замал келип калыптыр дедим. Оңолчу замал келгенин азыр байкадым. Бауреки Жылдыздын сөзүнөн бул эми рахмат айтып аткандан кийин мен түшүндүм. Оңолчу заман. Ушул оппозицияда жүргөндөрдүн барлыгы азыркы президентибизге кошулуп, мен эми кандай көрсөңөр ошондой бергиле, мындан артык президентти таппайбыз. Таланттуу президент иштеп атат. Ушул кишиге кошулуп, единомышленник болуп иштеп кетсек, Бауреки анамна сөзгө ушак-мусакты Бауреки тилди сайратпай. Мен көзүм жетип турат, как Улукман аке врач катарында бир 2-3 жылдын ичинде биздин республика бирден бир передовой республикага чыгарына дедим. Ошол эми Апас Жумалчы эми азыр 88 сүйлөгөн турганы, баскан турганы жакшы. Мен бул ишин дагы бир жакшы көргөнүм, көрүп эле жүрбөйбүз. Кээ бир кишилер ушу чоң болуп жүрүп кылт этти, эртеси оппозиция. Тескери сүйлөп калат. Бул киши бир калыпта жүрөт да. Эч кандай шайкага кошулган жок, оппозицияга кошулган жок. Республикадын бирден бир ишти билген опыттуу партийный деятель бул киши. İşte bilet. Ошон үчүн азыр да колунан келишинче эл журтка, кыргыз элине жардам берип атат. Мен ишенип көрүп турам, президентке бирден бир белдүү, ишенимдүү жардамчы помощник болуп берет го деген мен ойдомун.